Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mande-mande Bapak Ibu semuanya, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan tadarus pada pagi hari ini. Sholawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tadarus pada pagi hari ini kita masuk juz 13 halaman 242 surat Yusuf ya, ayat 53. Untuk kesempatan pertama silakan Ibu Zurniati. Ya. Terima kasih Mandit. Berarti pakai Fatihah dulu kan ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا
ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا فاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتها ردت إلينا Atuna, bukan atuha ya, atuna. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير Ya, dunya tertahan ya, jangan dadukai. Nah, dunya tertahan ya. Oke. Wana dadukai. ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى
يأتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال يا بني لا ketinggalan oh ya wa وقال يا نبي لا تدخل bani ya kebalik bukan nabi tapi bani ya. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقالة في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسك في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف
ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أخذنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير Yahkumullah. الحاكمين. Yahkumal bukan kumul, terbalik tadi mandi tati. Ulang lagi deh tati mandi tati Allah hatta ya, iya, iya. Hatta ya'zana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna bataka saraq wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaib wa ma kun Bukan kunal ya betul. Kunnalil, bukan kunnal tapi kunnalil. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamilun asallahu an ya'tiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Berartinya tadi apa jami'ah ya, jangan jami'an, kedengarannya jami'an gitu. Coba ulang lagi deh mandi tati dari asallah. Malih pada nati bukan tati.
Mandeneti ya. Aso Ulang lagi Mandeneti. asallahu Hah? Ya, ulang dari situ lagi. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Innahu Jangan jami'an, berhentinya jami'a. Itu namanya Jami'ah kok. mati. Jami'ah barusan kok. jami'an Jami'an. Iya. Pakai jami'an. Enggak Ya. jami'ah. Innahu huwal alimul hakim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa bayaddat ainahum wa qaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Qalu tallahi tafta'u tazkuru Yusuf. U-nya tidak panjang, U-nya tidak panjang ya. Karena wawnya tidak mati. Alif itu bukan buat memanjangkan dhammah ya, tapi alif untuk memanjangkan fathah. Jadi U-nya tidak panjang. Ya. Yang mana tuh? Dhammah itu dipanjangkan yang waw mati atau dhammah kebalik, tapi ada alif di depan, tidak ada pengaruh untuk harakat dhammah ya. Harakat baris depan nggak ada pengaruh. Alif itu untuk memanjangkan baris di atas atau harakat fathah gitu. Jadi nggak boleh dipanjangkan U-nya. Ta'utaz. Tafta'u. Ya. Ya, dipanjangkan U. Ya. Qalu lu ini panjang ya? Lu-nya panjang. Qalu tallahi tafta'u tazkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bu Iis, Suhaila. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. Tipiskan lam Allahnya Bu. Ibu ya. Lam Allah itu tebalnya kalau sebelum lam Allah berharakat fathah dan dhammah. Tapi kalau berharakat kasrah, lam Allahnya ditipiskan. Ulang lagi dari wala tayasu. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح Ulang lagi nih Bu. إنه لا ييأس من روح الله Nah, apa tebal lagi lam Allahnya? إنه لا ييأس من روح الله إلا Ibu jangan Allah tapi hillah, sama kayak membaca bismillah, kan nggak ada orang baca bismillah kan. Nah, itu jangan ditebalkan kalau sebelum lam Allah hurufnya berharakat kasrah. Tipiskan lam Allahnya. Innahu la yay'asu min rauhillahi illa Kok masa kok hillah lagi. Hillah, tipiskan hillah. Mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana durru
Wa abu ditekan ke dotnya bukan dotnya tasdid. Wa ahlana duru waji wa ahlana wa ahlana durru waji'na bi bidaatin muzjatin fa'awfi. Nah, boleh bakal fa'aufi ya, fa'aufi lana. Disampaikan sedikit lagi. Kalau enggak berhenti muzjah. Jangan sampai berhenti di tengah-tengah ini, fa'aufi. Enggak boleh fi. Fi-nya itu harus dimatikan, tapi enggak tepat juga berhenti di fa'auf ya. Dari wa ahlana. Oh ya, boleh. Wa ahlana dur wa ahlana durru waji'na. Ibu Iis, Ya. jangan dipanjangkan. Nah, karena di depannya kan bertasdid ya. Wa ahlanat. Langsung ditekan ke dot tasdid ya. Jangan nat. Nggak boleh dipanjangkan. Wa ahlana durru waji'na bi bidaatin muzjatin fa'awfi lana. Ya, ulang dari fa'au. Fa'awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina. Inna allaha yajzil mutasaddiqin. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Ulang dari ma ibu ma fa'altum. Nah, itu dengung ya ibu. Coba lagi dari ma fa'altum. Ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi iz antum jahilun. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Qad Ulang dari manna. wahada ibu ulang dari wahada akhi, soalnya nggak ada wakaf di situ ya bu. Ulang dari wahada ya bu. Wa hadza akhi qad manna Allahu alaina. Innahu man yattaqi wa Punya panjangkan dulu yasbir. bu. Innahu may panjangkan hu-nya 2 harakat. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'ul ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina. Ulang dari laqad. Ya, dari laqad. Laqad atharaka Allahu A-nya panjang. alaina. A-nya dipanjangkan. Laqad atharaka. Laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Izhabu biqamisi hadza fa alquhu ala wajhi abi. Hadza fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in.
ولما فصلت العير قال أبوهم إني أجد لا أجد ريح يوسف أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أخشر الناس ولو حرصت بمؤمنين Ibu Kurnia bisa dibuka kameranya. Bu Kurnia. Ya.
Kameranya Bu belum dibuka Bu. Sebentar. Ini gaptek ini, Bu. Hmm. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajri in huwa Bu, jangan pakai ri ya. Kalau dia kasratain tidak ajr. boleh dipanjangkan, dimatikan. Min ajr. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa zikrul lil alamin. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurrun. Wal Dari ardi yamurruna alaihi wa hum anha mu'ridun. alaiha. Ibu coba ulang lagi Bu. Tadi Bu baca alaihi soalnya. Ulang lagi wal ardi ya wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiatun min azabillah. Bisa dimin, Bu? Ya, min nggak boleh didengungkan ya. Min ada, jangan tertahan lama. Min azabillahi au ya'tiyahumus sa'atu baghtatan wa Auta ya Bu, bukan auya ya. au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa minat. Bu. Yang itu tuh nggak boleh tertahan karena di depannya huruf izhar ya. Jadi dicepat-cepat. Ala basiratin ana, dijelaskan tin ana, jangan tin, jangan lama-lama di situ ya. Soalnya hurufnya di depan izhar tidak dengung di situ. ala basiratin ana awam Ana ulang lagi Bu. ala basiratin ana wa minat Nggak boleh gitu juga. Ibu ini ala basiratin ana, nggak boleh juga, tertahan sebentar. Ala basiratin ana wa manit. Yang nggak boleh itu tertahannya lama gitu. Ala basiratin, nah itu nggak boleh gitu. Udah dibaca tinnya jangan terlalu cepat juga, jangan ala basiratin ana wa manit. Enggak enak juga didengar kayak gitu ya. Ala basiratin ana wa manit. Nah, gitu. ala basiratin ana wa manit Ananya tidak panjang. Ananya tidak panjang, ada tanda sifir di situ, tidak boleh dipanjangkan. ala basiratin ana wa manit tabani Ya. wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin wa ma
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. Suara tidak boleh disambung-sambung ya Bu, sampai habis suara putuskan di situ nanti ulang lagi. Jangan disambung-sambung suara ya. Nyambung suara itu termasuk salah besar ya Bu. Ya, teruskan dulu. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا Ini ditipiskan Bu. Ibu. Ra kasrah ditepiskan ri, jangan nuri, tapi ri tipis. Illa rijalan. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح Boleh إلا Ibu. Itu kan panjang ya, nuhi. Kalau bisa ilaihim sampai situ ya. Nggak boleh nggak boleh dimatikan hanya karena hanya panjang. Ya. Coba ulang dari, kalau nggak illa rijala, boleh berhenti di situ daripada berhenti di menggantung seperti itu ya. Ulang lagi dari illa deh. Teruskan sampai إلا رجالا نوحي إليهم إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسول وظنوا rusu bukan rasu ya, rusulu wa dhan. Ulang lagi Bu. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أن Kok tak tai bukan tak ya. Coba lagi Bu. Hatta إذا kok tak lagi. Tai yang mati bukan hamzah ya. إذا استيأس حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. Ulang lagi di mana Ibu ulangnya tuh? ulang. Coba sampaikan sampai nasya ya. Kan nggak panjang itu setengah baris. Qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin. Laqad kana fi qadasihim ibaratun Kososi. Ya Bu, shot ya. Coba lagi Bu. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq. Kok itu namanya mat alif disukun panjang sampai 6 harkat ya. Sedikit-sedikitnya lah 4 harkat lah, jangan
Kalau mau berhenti di situ, ulang dari walakin. walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa Ulang dari hudaw wa boleh situ Bu? Ya, boleh. Wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya, wahudau itu menurut Ibu dengung nggak sih kira-kira? Coba lihat lagi, Bu. Dengung nggak kira-kira? Dengung apa enggak? Enggak, Bu. Dengung. Enggak. Itu dengung Ibu Enggak. ya. Wahudau itu tanwin ketemu waw, nama hukumnya idgham bi gunah ya. Kan kita udah belajar tajwid kan, Bu? Ya, itu tanwin tuh hukum nun mati atau tanwin gitu ya. Tanwin ketemu waw, waw itu idgham bi gunah ya. Jadi udah dengung. Wahudau, nah, itu ke hidung tariknya ya. Coba lagi Bu dari itu ulang lagi. Wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Iya. Udah semua ya? Udah. Balik lagi ya ke awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى Diajalin. Linya ketinggalan. كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان
غير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما أنثى ya الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض Kullu bukan kulla ya. Kullu unsa. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى Yang dari ma biqau deh. Min soalnya tanwinnya tadi nggak dibaca. ما بقوم
hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala marradalah wa Yang tasdid dal. Fala maraddalah, bukan marradalah tapi maraddalah. fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal huwallazi yurikumul barqa khawfan wa ta'aman Kebalik. wa tama'an Watamamu tapi watamau. sering begitu ya. Khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahabat wa ta'aman Kebalik lagi. wa Bukan amal tapi mau. wa tama'an wa yunshi'us sahabat thiqal wa yusabbihur ru'du bihamdi Bukan ruh tapi roh. wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa wa fusibu biha Nggak pakai wa, ibu ulang lagi deh. Wa yursilus sawa'iqa wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha fayusibu biha man yasha wa hum jadilun Yanya ketinggalan. wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Udah Asbi mungkin barusan katanya minta izin sebentar. Udah ketemu, udah kembali? Belum berarti. Silakan dilewati. Ya. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma' Dari illa deh mulanya. Illa kaba. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyabluwa fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal Ya, sujud dulu deh. bil ghuduwi wal asal. Ya, kita sujud dulu ya. Qul man rabbus samawati wal ard. Qulillah. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim taf'an wala darra. Qul hal bukan taf'au tapi ulang lagi deh dari la yamliku.
Mana itu? Baris yang kelima dari atas, paling kiri. La yamlikuna li anfusihim bukan taf ya, tadi dibacanya taf'au itu soalnya. Baris yang kelima dari La atas. yamlikuna li anfusihim taf'an wala darra. Mande Naf bukan ya? taf tapi naf. Ya. La yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Itu tidak boleh berhenti ya? Enggak boleh ya. Ulang boleh dari wal basi teruskan. Wal basiru am hal tastawi dhulumatu wan nuru am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqih. Mana dibaca ulangnya nih Bu? Syuraka boleh? Suraka boleh. Syuraka khalaqu كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Hanya ha kecil ya, Ande. Wal wahidul ha kecil hanya. Jangan hi ya, tapi hi. كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. Lang فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق wal batil. Memantul dotnya, jangan memantul dot matinya, jangan kepantul ya tadi ke yad. Jangan yad, tapi yad ribullah tebal tapi jangan dipantulkan. Kadzalika yadribullahul haqqa wal batil. فأما الزبد فيذهب جُهَاءً وأما Jufa pakai A ya? فأما الزبد فيذهب فأما الزبد فيذهب هفاء. فأما الزبد فيذهب جهاء. Salah lagi. Dengar ini ya, Mas. فأما الزبد فيذهب جفاء. Jufa'a ya. Fa'amma zabadu fayazhabu jufa'a. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardh.
Kadzalika yadribullahul amsal lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardh lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Asbi udah ada belum? Ya kalau enggak langsung ada. Enggak ada ya langsung Ibu Iis. Ibu Iis. Apa? Bermasalah kali ininya. Enggak. Ibu Iis kok enggak ada kedengaran suaranya? Ini apa? Iya, apa bermasalah ininya? Suaranya Ini enggak keluar? ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu ma innama yadhkuru al-albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la Bisa Ibu, yanquduna masih ditebalkan Ibu al-mitsaq. Ibu Iis. Lam Allahnya ditipiskan ya. Kalau lam Allah berharakat kasrah ditispiskan lam Allahnya dari tadi ditebal-tebalkan mulu. Bi'adillah jangan diullah lagi gitu. Barusan tadi diullah lagi. Coba ulang lagi deh Bu. Tipiskan lam Allahnya. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum Wa yakhshawna ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم wajhi rabbihim diteruskan. وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة سيئة Sinnya itu tasdid bil hasanatis ditekan ke sin jangan nata saya nggak ada tasdid sinnya itu pakai gitu. Ulang lagi deh Bu dari wayadra'una bil hasanatis ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
Jannatu adnin Bu, yadkhul Ibu, jangan ada nin tapi ada ni dengung itu ya disamarkan ke iya dan berdengung. Jangan ada nin, ada ni ada. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Ya, wa mau itu didengungkan ya disamarkan ke sod, itu hukumnya ikhfa hakiki. Wa mau soh didengungkan. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikah. Wadurriya ada dua tasdid di situ ya, jangan wadurriya, nggak ada tasdidnya dipakai. Wadurriyatihim Dari wa'az boleh. boleh. Wa azwajihim wa zurriyatihim wa malaikatu yadkhuluna alaihim libab. Bu Suhaila, Bu, bermasalah ininya kali ya. Ya, kedengaran suaranya Bu. Mungkin itunya apa? Internetnya. Sekarang keluar ya? Oke, enggak. Ibu tertutup itu. Mic-nya dibuka Bu, mic-nya ketutup. Ya. Ulang dari walazina ya. Ya. Walazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusalah wa yubsil la'natu wa lahum su'uddar. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ibu Suhailah ya, setiap tasdidnya kenapa nggak ditahan? Sutur tasdidnya ada tuh kan. Allahu ya sutur ditahan setiap huruf yang tasdid ya Bu, jangan suturit nggak ada tasdidnya. Sebelum lagi Bu. Yabsutu rizqa liman Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Iya-nya nggak panjang ya. Ayatum mirot. Akunya yang panjang. Wa yaqulul ladzina kafaru. Kejauhan mengulangnya dari situ. Laulaun dari itu aja. Bu. Dari dalam timbul. Internetnya mau masalah kayaknya.
إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nuri wa zakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabbarin syakur. Sop, ya Bu, ya jangan sap, tapi sop. Ya, kalau sin tipis, kalau sop tebal. Jadi berbeda bacaannya ya. Sop barin syakur. Coba lagi Bu. Inna fi dzalika la ayatil likulli sop ya. Sop ya, jangan shin, jangan sop. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabbarin syakur. Wa idh qala Sudah. Udah. Sambung Sasni. Wa iz qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzabi wa yusabbihun. Lali Bu. Dari Yasu aja, dari Yasu. Nggak usah jauh-jauh, dari yasumunakum su'al 'adzabi wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'um min rabbikum 'azim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم
بالبينات فردوا أيديهم. Tidak ada wa-nya. Apa, Bu? Tidak ada wa. Terus faraddu فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. Syaku itu kan daun asas nih ya, daunnya nggak belum dipakai itu. Ya. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Sambung Bu Ima. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذبتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فلنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن jelas ya. Zalika liman khofa maqam. Bu Ima, jangan limang ya, liman kho harus jelas nun matinya.
Dzalika liman khafa maqami wa khafa Ini wa'id. panjang. Maqami, minya panjang. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Ya. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Yatajarra'uhu wa la yakadu Yatajarra'uhu wa la yakadu yusi'uhu wala astagfirullah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusi'uhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayit mingkul boleh belum ini ya? Diwayak belum? Boleh. Gimana ulang? Lebih bagusnya diwayatihil. Wayatihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalid. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadi istaddat bihir rihu fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Dzalika huwa dolalul ba'id. Ya. Asbi ada? Ada. Ya, silakan. Silakan Asbi 258 Asbi. 19 ya, Bunda. 258. Ya, ayat 19. Alam taru anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Ya, sambung Mandi Tati aja, setengah halaman aja. Bu Guru nggak usah, soalnya yang lain masih banyak yang baru kebagian sekali. Siapa sekarang Ambo? Bukan Ibu Zur. Ya, Bu Guru kan udah 2 kali ya. Oh, Yang ya. belakangan baru sekali-sekali ya. Bu Guru nggak usah. Mandi Tati aja boleh setengah halaman aja. Bismillah. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Kullahi itu Mandi Tati ha ya, hi ya. Jangan kullahi ya, berbeda artinya kalau dibaca ha besar. Coba lagi. Bismillah. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin. Jangan tertahan ya. Kasyajaratin khabi, jangan tertahan di tin. Nah, nggak boleh lama-lama itu ilhar di depan. Ya. Kasajaratin khabisatin idtustat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu az-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar. Udah toh? Ya, udah. Ya. Ibu Suhailah lah, enggak semua ya, maka kebagian ya, soalnya yang belakang-belakang baru sekali. Ibu Suhailah setengah. Yang agak-agak ini aja lah, yang agak-agak apa tuh namanya. Kalau yang udah lancar nggak apa-apa, enggak lah. Udah baca 2 kali kan tadi. Silakan Bu Suhailah bisa. 29 ya? Ya, ayat 30 sekarang. Iya, 29. Sampai mana sih tadi Mande tadi 29 28 ya? Udah 27 sampai 27. Qaumahum darul bawar kan? Oh iya betul 29. Ya, 29 lagi. Ya. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar.
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم هم سرا وعلانية. Gimana? Nggak usah nggak boleh diteruskan Bu, nggak ada wakaf Ya. di situ ulang. Wayum fiqu dari situ ulang. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Aini itu dengung ya Bu. Ayya tiya yaumul, masuk ke lam ya. Coba lagi Bu dari ai. يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Itu itu juga dengung ya Bu. Yaumul la bai'un. Nah, itu didengungkan. يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. Mau berhenti itu ibain, jangan ibaini ya. Itu kan ada wakaf jais gitu atau wakaf jim wal qamara daibain, dimatikan nunnya. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Ya, nggak semua kebagian ya Mandi Neti ya, yang belum baru sekali-sekali aja. Ibu Kurnia setengah, terus Ambunya Sasni setengah, Ibu Erni dan Ibu Irma Riani setengah-setengah ya. Silakan. Terus ini Roda nggak kebagian, Bu Neti nggak kebagian. Udah soalnya tinggal 2 halaman lagi. Silakan Bu Kurnia. Masih ada nggak Bu Kurnia? Tadi ada, sekarang nggak ada ya, udah keluar. Masih ada, masih ada. Udah, ada. silakan Bu Kurnia, buka mic-nya. Terbalik kameranya. Kameranya terbalik tuh. Mic-nya dibuka. Ya, kameranya kok bisa kebalik itu. Ya udah. Tengah aja Bu sampai ayat 37. Sampai ayat 37. Wasahara ini mulainya, Bu. Ayat Kan terputus 34 tadi, lagi. Wa atakum halaman 260. Iya, iya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Bu, ming ya Bu, jangan ming ya Bu. Bu, ming sama kan huruf kaf ya Bu, dengungkan.
wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Wa iz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina. Ulang. Hadzal balada amina. Banya jangan ditahan, tidak panjang banyak Bu. Balada jangan panjangkan banyak. Hadzal balada. Hadzal balada amina wajnubni wa baniya anna budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rahim, jangan rahim. Jangan disamarkan hurufnya. Rahim. Ya, harus jelas hurufnya. Waman asani fa innaka ghafurur rahim. Ya. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar. Min zurriyati biwadin ghairi zizar inda baitikal. Jangan tertahan lagi di in, nggak boleh tertahan, din nggak boleh tertahan ya, semuanya huruf ilham di depannya. Dzurriyyati biwadin ghairi zar'in, nggak boleh tertahan di in enggak. Kalau in yang keduanya boleh tertahan karena dengan Zurriyati biwadin ghairi zizar inda baitikal muharram. Ulang lagi dari ain. Ulang dari ain tapi didengungkan ainnya ya. Inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya, cukup. Udah Bu. Sambung ini Bu Erni. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ibu Kurnia dimatikan mic-nya. Tunggu sebentar Bu Erni. Soalnya ada getaran itu apa? Oh iya. Terus Bu. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbij'alni muqimas sholati wa min zurriyati
wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa Lainnya itu di apa tuh? Rabbana mengalir ya. Rabbana ighfir. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wala tahsabannallaha ghafilin amma ya'mal. Bukan ghafilin tapi ghafilan ya. Oh ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absor. Udah sesni sampai ayat 46, nanti sambung Bu Ima sampai ke bawah. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa' wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu fayaqulul الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Tazu ya, bukan la tazu. Coba lagi. Oh iya ya Bu. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Ya, sambung Bu Ima Rianis. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha azizun dzuntiqam. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawati wa yarzulillah. Waba bukan waya ya. Was-samawati wa barazu. Was-samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Wahidil. Sebenarnya itu membaca hanya dibaca ha. Wahidil, jangan wahidil lagi. Itu akan dirubah ya, sering banget membaca ha kecil dibaca ha besar. Was-samawati wa barazu
Wassamawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Iya, Kak. Wa taral mujrimina yawma idzim muqarranina fil asfad. Sarabiluhum min qatiran sarabiluhum min qatiranin wa taksha wujuhahumun nar liyajziyallahu kullu nafsim ma kasabat kullaya liyajziyallahu kulla nafsim ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Hadza bala'un Balagun. Balagun. Iya. Hadza balaghul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyazzakkaru ulul albab. Kara bukan karu ya. Waliya'lamu annama huwa ilahu wahid. Hanya habis ada lagi dibaca tadi. Coba lagi deh, Bu. Waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyazzakkaru ulul albab. Iya. Bismillah. Ada satu ayat lagi. Satu ayat lagi, Bu Zul. Tidak apa-apa, Tidak. ini besok aja tanggung soalnya digantung sama bismillah. Sebenarnya satu ayat lagi sebenarnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, udah tanggung saya ayat ngambilnya ke situ. Cukup di situ aja ya, Bu. Baik. Kalau Sadaqallah. Al-Quran dulu tuh alif lamanya langsung di halaman ini. Kalau Al-Quran dulu gitu. Tapi ini digabung gitu. Sebenarnya satu ayat lagi nggak apa-apa, nanti yang satu ayat lagi nanti sambung nanti aja. Soalnya dibatas sama bismillah juga sih tanggung gitu. Ya. Sekian aja. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Itu Ima artinya. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya
siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan Ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Terima kasih semuanya ibu-ibu yang masih berkekurangan ya, yang ketara banget. Ibu Kurnia tentang izhar masih belum paham, dan membaca ra kasrah ya suka ditebalin ya, jangan ri tapi ri tipis ya, dengan senyum ri ya. Jadi kita senyum tertarik membaca ri itu tipis, jangan ri ya. Terus kalau Bu Suhailah membaca lam Allah yang harusnya tipis dibaca tebal juga, itu yang akan dirubah ya Bu. Ya, yang ketara-ketara aja gitu ya ditegur ya. Bu Suhailah kebanyakan di lam Allah ya. Ya itu hillah jangan hillah ya, itu yang akan dirubah. Saya kembalikan kepada Maneh Neti. Silakan Maneh. Baik, terima kasih Ibu Dur sebagai guru. Alhamdulillah kita telah selesai dengan tadarus pada hari ini. Semoga ayat Al-Quran yang kita baca ini pahalanya dilimpahkan kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga yang sudah mendahului kita, dan kepada kaum muslimin muslimat yang telah mendahului kita. Sebagaimana kita telah memintakan ampun, ya kita baca minta ampun pada ayat Ibrahim pada surat Ibrahim ayat 41 tadi ya, kita memintakan ampunan pada kita, kepada orang tua kita, dan kepada kaum muslimin dan muslimat. Baiklah, semoga kita selalu istiqomah dan berlatih sendiri ya ibu-ibu. Lidah kita ini mungkin sudah banyak yang hampir kaku ya, karena faktor umur. Itu yang perlu kita latih, walaupun kita tidak di acara tadarus, tapi kita biasakan membaca Al-Quran setelah sholat, terutama sholat subuh ya, ketika lidah masih kenyal itu, masih lunak. Siang-siang dia udah agak kaku itu. Baiklah, kita bacakan doa penutup majelis. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Radio Ibu Minang, Bung Azbi, dan kepada ibu-ibu semuanya yang bersemangat, tetap bersemangat walaupun umur telah tidak muda lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.